Sa kisin pat ngilai kendok biang bat pi. Boleh shibon. Ma. Boleh berkoi pi paro. Mentang adon hane hanong ston marjan ditio ngamot ban led duai beriu nok sipo rang mau keluar spai. Poi suaka mau keluar poi sakata. Nama keluar layo mau keluar sata sarail akum basako ne sampo ngalak tu. Nanda tip ha. Dengan aku akan lek aku por biang wan phai ro por biang UI ngalong ngadon marway sapen singan demo vivo dengan mau VIP ikan ke video nata sabudin ro yang hati juai jong ti kan like nak timma jing krim tu mesau mo lain don dekat kita selek kan long yang ai di breu ke jubab jong play kan long yang ai di breu jingker khu bekan jaman sim kecing dan kambarok bau play on jubab abak lek duai mah ke kajing khot jong jubri hi berabor ke debit kajing khot jong play utrai bo play jong pendan kam mah ke nganget bai kajing im jong phi ru kajing im jong aru kajing im jong niru kan long kom tah te to nganong perslam te yai pek adu ko bokot ma la de kisne telat nganget bakan long jingker khu iki nah ban ong kom tah namar ba nampap kan long baik ya kiba pen melen ni lade ban pe ba kum kini ki jaj video ma ta sat singa ong ipi ada mentah nong stone ngamot lek no sepo orang mau makruat bon lek duai na ap lek por biang ngaya marway duai lem banten ke jusumar yang ble ban lek nang jing mensau jing ma jing krem pen mau ban yai duai mah ba anh yok pelok ro kui kesini ban yai lang kam sengain tu mo dah kumbala ong iki ba kamar ba na adu mensuah adu mentaro ben banga saya marway ka perlok jonga ti tangkan ni kede kene ba piu i betul wah toh labiang dan go no kapor kala deh ha kajing shit de paralak kabala kot tep saboy sathani me jonga lele saboy rembong boy mansan lele tip kumno wat sinis ko nong stand bagat ta kajing shit sa asam lele te adu kat no tep nang batai syo kajing shit kabala pelat adu jok lele te tip kumno syo do ya perhat perlo je lagi jong brio jonga jong ki sidang neru dai kunyum ta adu jok di komen ne no do ya perhat mo do ya dan ya no dum dam nomor ba panam slam kapor satu item yang amo pangan yo tip do yo microphone ya ka ya stand mobile dan kapan bu mo ala so mereka malah siang ti jemaah sering siang ha kamu baik deh udah de kablong mo am do re ka jumpa kala mo am start smart to respon yang ni saya kendor mo saya mo baik mo satu ay terada dekat sini jome ayo sembah snoret untuk jin sarap untuk jin khlau namar bah ini kita ada sarang telah flak sarang sudah berdoa pada dah galatia lalu kesan ke depan apa ar kita jadi waktu kita ada saya boleh mana batai punya namar bah ngadang nyak seperti kadon kadung kepor kadung kes kadung jaga to ya ma begini kita ke jingking wa arilang masih yang sang thai này kemudian apa ini kan begini Pak Dewa anak badai
Mas peni kita nak lihat. Boleh nomor ni. Okey, cengai nanti. Ni semua. Supaya ulum kita ulum bagi lekan kan. Ulum ayo nanti. Ulum wari lam rai lagi mana lam deh. Ya mah. Warga Islam. Lapoi makurat minta tambang akan i kayo nomor ma. Pak kaki kena ngasih yang tambang. Isya. Nomor berapa Isya. Ngasih dia lalai. Dia mulai. Semua kena dengan lagi. Semua. Betul lah boy kena kunci benda sebab orang mau keluar kalau lah ingat dalam tan namar bangasau kaki malam tak kerui baje semingin. Tak ada puantat karena perslam namar bangasau kaki. Mau. Haleluya. God is good. Oh turning mah. Boy lentirang mau yo mau keluar aja sang alak kuat ai bantan bang ba haga jis ngau pergi lani oke top sedang ya petang ma bayo lat dua ribu berapa dan ada dua martat masing beneng kajing wan duai ke basngau hun ke basngau tenat mentak sengi sene siapa orang mau keluar ladep duai ngamut lek pai no siapa dong ston te suaban lek pai ngai tenat de kene ke jaka pet perlak tanpa buat sengawi pada kamera jonga pet jonga tak biang long fikir itu nak bah kilum kiwak barok kita kejing penlang jong try deh. Ani kejing sengau benot, kejing sengau senyam jing itu nak jing sengau bang kamar yang rut. Pek ngai le deng ala phong rengkot nomor slap. Dang mentadang sengau slap kendian. Itu nak wala perthai ro ada kat ne pek kita ki pentor ke bab pek kita kilum kiwak. Kejing ikwa song kai tai. Itu nak badai, right? Wadah ni ru kat dekat ne. Mudur pi. Banda dai sebom cukut lele te fi ani. Haleluya. Junam long hari kanan. Haleluya. Haleluya. Ang kata juruai. Lawan keliang jeng sengau ba. Wow. Darwai ko shot nga tengah di berubah shot. Hak lengkot hak ko shot. Aba mensim jong try kite. Kampalat when you in the bidro. Hallelujah, God is good. Teta perlangan nambun kitin show. Aingo iblay kal along jingker ko ba ngilek duay mtar singing ngilaya ban arwaya ro ngilaya ban worship ngilaya ban duay ngangek ba utray nginget lepa bat aingot lepa ayo blay ba ke bang nila pan ngiyap diang kabang nila syukri kabang nila awat ya utrai ngin ya diang mah de kita kadi ke bang awan mentah sani sepo orang mau keruat de ngajus ngo diau pat kendiat ai jinglong breu ba ngayai malwai tambu jisu dan bat nga mentah ngatan video tu udan bat ngasenran bat nga nganget lada utrai undan bima udan lada utrai umdan lada kumbang ang mane pet nuk sakum ke jingkot jing buri uruk ke jingkot jong blade te lada utrai umdan tenga leno ayam ngampoi hiru chane te de ke jon de ka jing don jong utrai dekat bangarang tan mungkin ke video nga UI Marcos Chupau arpenyo na kabanta jong fi ki baya pet ke video na du mene bat menta kumni
Ngayo ikan ke gospel jong Markus kalonong ka ba si Paul katukhat ka ba arponyo ka ba pi ong kumne naduk kilong pa kilong kami ki samla ki pet menta da mano manoro pi ong amlasyo dengan ko apan ong ujisu ong ipi menta dagane ka dekat don ka bamla baru blay ba baro kilong ki bala baru blay kan mau ka nigaway pi mla asu am pim kot bor su am pila kot lat am how try long kalat how try long bala in Jesus name there is power in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Day mangi bangim laban kalabamot bangim laban persubayo blay bangim laban pediang yu ban le ikamon jung o ni sikwa be bakan long ka bangi kwa ni ap khami be bo try long bala kat bangi pade ong ino ita itang iwe ibarit ngim la tikum no kin ni pediang te wat ikata ka bangim la ro tong in ong mentada ka jinget don ka bamla baru blay barok kilong ka bala baru blay tang ba situai klam dapot nang ta penrit yelade nang ta wat ya khamat jong utrai syong ki kijat jong utrai mo le ka mon jong o pin yo i ya ka jing penlong jong blay ke jing la jong u na ka banta ka jing angnot jing thrang je pi hagino gino jing sham jong pi kino ki problem jong pi ma ke jing le je pi la kalong ke jing im bashimat la kalong ki khot ki ti la kalong ulok le kalok la na kaying ka sam bara ma la de fi kwa ke jing kala kwa ke jing kerku kwa jing pen em kwa jing pen khia kwa ki kamba kwa ki eke bara ha ka mensim bada kamat kita bara kumne kumba pi perkhat menta la lot ha ublei ta baning kong ni hab la dalade hab ai ke jing em jing sha ublei hab don ha ute Matius sendiri lai pulai wat suai ke hima jong play badi ka hak jong on sa lang tam ma tila da kata ka hima ka jong play ka jengai kumnong in yo e kita ki eke ibaro ka bangi terang ya angnut namar kita ka bangi terang ka di banwan napo ka hima jong play te kumne yo e jisu nangkong gospel yo ne slonong boneng kong khat bakat ar namar kat ki bala pedeng i u ha kita la ka bor ban lok ki kon jong play tila dang ila pedeng i u ngi long ki kon jong play te ki kon jong play te ki wat suai ke hima jong blay badala wat ke hima jong blay Matius nyo ke iba pidan kam ke iba pi kwa bakan long bakan la ka jing em jong pi ka jing em ka ba kumbanga jer kerteng mene lengkot kendiat bat ka de ka jing syam jong pi ka jing keli jong pi ka bang ba amla so depan manta kan long ipi lada ka jing em jong pi ka yede bat ka gospel lada ka jing em jong pi ka don ka hima jong ublay de la bet to wat ka ta jing mamla jong pi ku kumbanga ang mene te ide jeng melen ide jeng long ide ei bapan thot yo man sembakot la da fikla dangla es ngubang dangla nga keren ye kane ye ke jeng long bakan jam sim de bakan jeda badala de kane bakan jam sim la da kawan dor bat sandur ifi ke bakan jam sim automatik kan wan ban perla ro ifi ye kada kum kamet jengi ke jeng kam jengi kita baro ngan chu ong badarek ifi kum kane ba fi perkhat mantate ba amla so ubreu lane ki breu lane mano ro la dap sngo dap ram sngo dap sha de sngo tho sngo wit sngo thot sngo klumar ka jingem banong hau jisur untan perther untan te klumar te shania ta hau jisu te barok kilong ke bala padu. God bless you all my dear friend ngin sai kendo biang pat